Bog, dragi mali prijatelji, dobrodošli u Lukine pustolovine. Danas vas čeka jedna zabavna priča puna malih nezgoda, smiješnih trenutaka i iznenađenja koja se mogu dogoditi onda kad ih najmanje očekujemo. Udobno se smjestite i poslušajte priču. Luka i Dan. Kad je sve ispalo naopako. Taj dan je počeo čudno. Luka je otvorio oči i odmah znao da nešto nije kako treba. Prvo što je osjetio, bilo je da mu je jastuk na krivoj strani. Okrenuo ga je. Bolje. Sjeo je na krevet i obuo čarape. Jedna je bila plava, druga zelena. Ma dobro, rekao je. Tko gleda čarape? U kuhinji ga je čekao doručak. Sjeo je za stol, uzeo žlicu i zagrabio pahuljice. Mlijeko je šprcnulo. Malo po stolu. Malo po rukavu. Super, promrmljao. Mama se nasmijala. Danas ti je baš taj dan, ha? Luka nije znao što to znači, ali mu je zvučalo točno. Kad je krenuo obuvati tenisice, vezica se zapetljala. Razvezao je. Ponovno zavezao. Opet krivo. Duboko je udahnuo. Polako, rekao je sam sebi. Na putu do škole spotaknuo se o rub pločnika. Ništa strašno, ali dovoljno da mu se ruksak nakrivi i bočica za vodu iscuri. Ne vjerujem, rekao je. U razredu je sjeo i otvorio pernicu. Olovka mu je ispala. Potrljala se, ravno ispod klupe. Kad ju je podigao, vidio je da mu se prijatelj smije. Luka, što ti je danas? Pitao je. Luka je slegnuo ramenima. Sve mi ispada. Tada se dogodilo još nešto. Učiteljica je rekla: izvadite bilježnice za zadaću. Luka je posegnuo u torbu. Nema bilježnice. Prekopao je sve. Opet. Ništa. Srce mu je malo brže zakucalo. Luka? Upitala je učiteljica. Luka je progutao knedlu. Mislim da sam ponio krivu. Razred je bio tih. Učiteljica ga je pogledala, pa se blago nasmiješila. Dogodi se. Sjedni mirno. Luka je sjeo. I tada shvatio. Dan mu je stvarno naopako. Ali nekako i dalje se vrtio dalje. Luka je stajao nasred kuhinje i gledao pod. Žlica, kruh i malo pekmeza. Sve na krivom mjestu. Mama je duboko udahnula i nasmiješila se. Dobro, rekla je. Danas očito imamo takav dan. Luka se sagnuo, pokupio žlicu, ali mu je pritom ispala salveta. O ne, rekao je tiho. Mama se nasmijala. Znaš što? Daj ti sjedni, ja ću donijeti novu. Luka je sjeo i pokušao držati ruke mirno. Jako mirno. Kao kip. Kad je doručak konačno završio, Luka je obukao jaknu. Zip nije htio gore. Pokušao je ponovno. Ništa. Smiri se, rekao je sam sebi. Tada mu je jakna ispala iz ruku i pala na pod. Luka je pogledao prema stropu. Danas me nešto ne sluša. Na putu do škole spotaknuo se o vlastitu vezicu. Nije pao, ali je stao. Sagnuo se i zavezao tenisice 2 puta. Za svaki slučaj. U školskom hodniku pokušao je izvaditi bilježnicu. Iz torbe su ispali olovka, gumica i mali autić koji je zaboravio izvaditi. Luka, opet ti sve ispada, rekao je prijatelj i nasmijao se. Luka se nasmijao natrag. Danas mi je takav dan. Na satu likovnog dobio je kist. Uzeo je boju. Kap. Jedna mala kap boje pala mu je na majicu. Luka je pogledao mrlju. Nije se naljutio. Samo je rekao: naravno. Učiteljica se nasmiješila. To je majica za umjetnike, rekla je. Tada je Luka prvi put tog dana osjetio da mu je
zapravo smiješno. Kao da se sve dogovorilo da malo padne, malo isklizne, malo se razlije. Na odmoru je hodao sporije, držao stvari čvršće i ništa nije ispalo. Aha, rekao je tiho. Trebalo je usporiti. Kad je škola završila, Luka je krenuo kući. Na putu je ugledao novčić na tlu. Sagnuo se, uzeo ga. Nije ispao. Stavio ga je u džep i nasmiješio se. Možda dan nije bio protiv njega. Možda je samo htio da Luka pazi malo više. Kad je Luka konačno izašao iz škole, zastao je na stepenicama i duboko udahnuo. Dan je još uvijek trajao, ali kao da se polako smirivao. Sunce se pojavilo iza oblaka i dvorište je odjednom izgledalo vedrije nego malo prije. Luka je krenuo kući. Prvih nekoliko koraka išao je oprezno, kao da očekuje da će se još nešto dogoditi. Ali ništa. Cipele su mu ostale zavezane. Ruksak je bio na leđima. Nijedna ptica mu nije preletjela put. Na uglu ulice ugledao je prijatelja kako stoji i pokušava zatvoriti jaknu koja se stalno otvarala. Opet ti se pokvario patent, pitao je Luka. Ma da, odgovorio je prijatelj. Danas mi baš ne ide. Luka se nasmijao. Znaš što, meni je danas sve išlo krivo. Prijatelj ga je pogledao. Ozbiljno? Ozbiljno, rekao je Luka. Ali sad mi je čak i smiješno. Hodali su zajedno neko vrijeme, pričajući o sitnicama koje su tog dana pošle po zlu. I što su više pričali, to su se više smijali. Kad su se rastali, Luka je nastavio sam. Kod kuće je otvorio vrata i dočekao ga je miris ručka. Kako je bilo u školi, pitala je mama. Luka je sjeo za stol i na trenutak razmislio. Čudno, rekao je, ali dobro. Ispričao je mami neke dijelove dana, ne sve, samo one koji su mu sada bili smiješni. Mama se nasmijala. Ima takvih dana, rekla je. Najvažnije je da prođu. Kasnije, Luka je izašao u dvorište. Sjeo je na stepenice i gledao kako se nebo polako mijenja. Dan koji je počeo loše, sada je bio miran. Nije bio savršen, ali je bio gotov. Luka je shvatio nešto jednostavno. Ne mora svaki dan biti najbolji. Neki dani su samo čudni. I to je u redu. Ustao je, protegnuo se i ušao u kuću. Sutra je novi dan. A tko zna, možda će sutra sve ići baš kako treba. Draga djeco, nije važno biti najbrži, najglasniji ili najbolji u svemu. Važno je pokušati, zabaviti se i ne odustati kad nešto ne ide odmah. Jer ponekad se baš u tim malim pokušajima dogode najljepše stvari. Hvala vam što ste poslušali ovu priču iz Lukinih pustolovina. Ako vam se svidjela Lukina avantura, sigurno će vam se svidjeti i jedna od priča koje se pojavljuju na kraju ovog videa. Kliknite na neku od njih i nastavite pustolovinu s Lukom. A ako želite još ovakvih priča, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i stisnuti like, jer nam to puno pomaže da nastavimo stvarati. Vidimo se tamo, u nekoj novoj priči.